mana ada api di bumi ini kiul bau ladang sini. Bau api. Yen neng api ini jauh. Ani mau kali geni nih. Yang mau putih di tiang. Benar. Kuning di tiang putih. Man. Neng dan jepiot. Dipun. Dipunnya. Sama yang tolong. Lama cikan weh. Duh paman. Tadi cara nak cerik pedakon paman kengken men sing jet bani kiul ken paman nang paman murah bayam nang temen genap takon ini ken ingura getas ne kelar kal pedakon ngadian inge makin kodewo nikahin pun enggak parah Nede pemekas murah saja cara orang bikin ingurabayan setate mese kucing percaya ken murah sakewala len ken gelap pen murah sing orang apa ditukurane bali gelap percaya ken murah suwere len saja cayan murah kene murana murah dini kelapu-lapu di selepala yen jani murah ada dini sing gelama pitulung ken ya gelas sing laliat keni beli di Karangamloy yang lurah ketut jani pemekas pengide gelas ken murah ken yang murah dini nyerako marap ken gelas milu aja ing murah bayan ngabeh linge gelas mami kang lu grematon sisik aratu dua ini kesunan pikiran mungweng pas wecan palungo cokori dewo sungsung suwon kitian dahat suk semanggitnya kimono wangane mangkin rumah seri tiang ren sikian tiang namet kalintang mangde sampunang wet tiang awet wang semer puri duwene lungsur pamit dah yen prade cokodeo ledang arsa ren tiang bisa nician tiang nyelang dukung mangde wetan tegakan tiang pacang budal kebal udah kidung murah yen kidung murah sing bani dadene gelah nyemak jelek murah yen ulu ngurangi de jukung lakar rabo murah kembali elah pengelak sakewala tu sing maladan mau tamu sing madan melak jani datu sangat pengepesan ulu ke di Bali gelah lakar nanti lu di tiang ratu dua aku nanti tiang medake nering barang duwe dumun urang-urang nah kadena ngurah kelajan sajan beli gedak marato apa gae budo nyamuk legendang beli sing namun benar medakon walu yang meliwani di pekan yang sing pinto nen malu masam sepet jabaya di pocol ke rumah bang kucit sing kang wang yen bekarwan plut ben ngurah nuturang ragan ngurah ngujang beli candro jani kene nah kitu yo pengarsan do dua gong niki ngurah memarakan jageras irengang tunggudiang sadio teko kat plaiben beli aja ini barang lo jageras kita nanajak irengang ocanan do dua gong inggih aratu dua gong yen mungweng piserang arsan palung cokori dewo ngeniken kitiang ngayak memarkan itu yang misalnya ngiringan sakewanten ruwenan pun amatan yang tinggalnya sampunang wanat kacangan ikan sekian gitu marah ya jadi cayul cainya ngiring di Gusti Madi Kertas tuh cainya malu ngajak paman bayan inge nah untuk mengayang di tiang nabda abangipun inge apa aja paman bisa sangat orang ini ledang kudawa di tiang ngiring inge
boyol. Yani boyo karoan kene. Cai ngirengang dane mesiram maluna. Pedalam keto babak belur busanan danit lah. Set-set to. Nyanan bo irengang mesiram di pancorane di kayang kangin. Iring dane tangkil ngepuria. Unasang busano malu besur keto. Maro unasang dane paico sur keto iring dane lantas. Tangkil kendo dua gong benong anto sang ditu di penangkilan nah. Adi mendak ya enggak mungkin. Dia gue kira lu putih. Apa? Gue tidak. Apa sangat salah kampian sih kan? Nek mau digulungnya jam agung ngajak lungo mriki. Gue kan catat di dia. Kira-kira. Saudara ya Bayu ben bidang. Di dia nyabani saya beli singa nyen Pangdawang. Apa ya? Kira-kira dia. Kemang pada kenal karena ni dia itu agung nuduk cicen muli balik mirip kuangan bungut kar kicen nunas lungkuran paican itu nih paling mang cicen nyama gedas angop pangibanci memantap ini digumen sasana jeneng cara celeng konten antas citampak bener bane cinu berak ditu melak bola bener negarin ken tebelan belulang Aryo gajah paro belulang sentanan gajah paro liwat ke sasa saya hangken terakhir peraryo lekadan tulen bumi sasa ke Ayo yen kepinah panaji meh ada jeneng supo limang tiban mekelone belen ayu sing ada ortane mai ke Bali yen sing pelih ben meh supo nyak tulang di segara nah sota neng iragama agama adane dini apang tutup tresnan ajine tresnan ayune kapene ingurah suwireh ya supone nah sing nu dini digumene jalan Prateka ya jalan abe nang ya nah kedo supone apang nyemadan pragat diasu jenik yakni pragat ya jalan angkot malah kedo ayu nah laut nang ayu Apa ortang jirap? Apa ortang jai? Ija jangan ini di selo parat Dah tidak hijau jai man. kan ke tepi sirek dengan jauh kenal hati jadinya hijau jale sih cuman ada jalan amun jani pemasan jani ceksen baru rasan Apa dah dengan anak deman ni deh? tadi kan ke tepi sirek dan mana bekas Ah, yang aku keluar di sini tu bingung as banyak kan ini bongkar selo parang banyak terus nah sajo caros cai ini saudara ada limang tiban subodane gusti mada gedas ngaturun ayah ngabeh lagi kita dua agong dini
buat kewikan dane ini ngabilik hidup agung nih kita ke peseng dane ini mah gendot mau peseng Gusti Ngurah Wijaya banyak boleh dane bukan banyak barang bener saya suka dane landa sedini mondo acara rotunean limang dibat kerja raharjo jaga di selo parang saya gitu jaya dane jaga dane genggen tuh mau banding genggen dah sumpatin banyak kayak segitu malah dane di Surabaya genggen bebas ada ini ngomong penting jangan ngomong nih dulu ada di Surabaya kompleks dia mau jalan lagi jadi apa sebagai banyak orang yang ada di Surabaya sembuh apa tak sembuh itu petang di nome manji dicari nek angin tegalan umur nek angin dong apa yang pati ya wale lo segitu cepat pekerjaan katung kekarang kematian mati jangan kamu katung kekarang kematian sih ada katung kekuring saja ini apa meduna kalau katung ayah yang dicai nak katung tindahannya gue curi bikin sambung tuh kamian katung kekarang kematian gitu nak katanya tahu si macur macur tadi macur gue curi jangan cok gitu kamu tuh no sakale dari kloto jam aku kali bungkul tuh masih kalah kita buat sini dan mau keluar sekarang kematian jadi atau kuri ya jai peluyut jai cuma satu tuyut di karangkul sih nggak ada ningas nggak ada mirangan yang kumpul itu jadi kan angkap ngitung aja gua tuh parah kan dia malu ya itu benek angkap ngitung aja lo kayak gini jadi aja nado angkat untung itu jago jane di pengangi untuk lu mau ngerasain dirau sing bos layang suyung joko jane jangan lopor kengkeng kayak negara iya Dori lemak-lemak tuh boleh kenceng gede apa tuh gredek dong ke gredek ini cuma balik tuh gredek pula tuh gredek apa ya nah kakak Surabaya deh jangan ngomong begitu aja awak parah kan ada aneh angkat hitungannya jangan di sini Surabaya ada Raden
sing anu nasi buri temu ke barang kepastian mat dicil menane sidane dipati ora bayar kita sini ada cilan dong ke dalam sudah bayar nah ya sudah diurus jadi kita jauh dane sajo dibanding nomor puasa nomor udah lingkong bertaji berani ini udah ini malah di hati aduh Kengken bengong ciul ngepah penengan dosa sing manci carang kopi apa carang kayu gede bo bener au jadi dong jemak kang ibu sekali sana wau gitu nah menawa kengken itu sana wau sarang gadap kita mau rencana gitu man mula seluruh gaya nak patut rencanaan disubane melah rencanaan cimaro laksanaan supaya bener au kada laksanaan jadi ada yang izin dan boleh melah semitan cie bane ci tahu maluan bener subuh teke awanan ngelingkung pedang cie kaset cingi lidang tundun cie boleh masak cilemen cie atut ilit muan ci mesamilan menut-menut yen kene tanya pedang sini jak mekedadu resep bener maka bungkul jeneng kena ci subuh milonan ditu nah kalau ada ci salah tampi uli cai na enang iban ci amah hei cara basong nyalung polon je mabiang jigen jajah ideolas bener ken cai bekedadona ingat tadi bener limang tiban pitik bengile uliti anyar gerape linyit belus diarungan sasake tebal jamprah bulun pepadun si uli kau uliti anyar ditu mah kita kena cikal medok tawang bener barak ngap-ngap jangar ya gumbang kampet gumbang iku ke mepait kanti nyapu jagat benabre rop samat pulune seluk pepadun ciul nah jani lan tegarang dini aku udah jaisen kampek dompet sini ketogang tohang jani neuran sesaupan karangon bener nimpalin keciwa ya mirip siap sasake selok ya lah dicilek Babak yuk ya kengken tuh laos beli nih kanti pengklu pengpat mungan nyeluk siap nyar gitu yen sumba galah yen ke sisi japi duit sing seluk beli ia bisa ngungkap mengancak-ancak lakar metinakan ke sisi kadang beli sing dadap kieu ya yen sing teh samat sare jek melengok bengong mirip bang tiang beli saking kelangen mau balik dua dalangnya nyatu gitu nyiatin wayang bes saking rames sesiatan wayang ngawen beli jek melengok dalang nasba ada ngatur nang wedang apa wedang aku ada
Nggih. Sekian dengan beda. Beda dalah. Sing asamun niki Gusti. Ditiangkan yang munang dalang, enten munang dalang. Men Jak enten dalang kau meriki. Kau meriki enten. Jak kebadan kulir wayang kare. Ya, nak ubah kalau enten. Kengken. Nenek kai sing ngalih jak kadini jak wayang. Jak wayang bang. Jak gitu. Oh, dalang gratis ya. Kengken po. Nah, beli tiang mapan mare nekad ini mare mebalik dadi ngatak wayah bantiang ningang satuan wayangnya pemekas beli malunan sanang beli lah karta konin dia. Nah, tiang mapan sing nawe jatene nak mula ke kene ya simo iya doprah watak pengabe tadi di puri seleparang yang diarapan tiangnya ken ya cara madu nyunyur manis raos rasang tiang masa beli seingat diajang di deduagung tuh kadang kayang beli jamilu nongsok kang tiang pangnya lakang ngiring ang penganikan itu memarkan dini di puri seleparang dong di subane tiang cagar malah megelekan sing medayo tiang yang kini mirip rasa uli arep bana ngolet sen madu walau leng duri bana lakar mongpong ngukir tundon tiangnya dong tuh perah nekin ucap luong gini ya nak wadah kedan sekali dikiring selebaran man kalau dikiring selebaran siap jangan tutup belakang betul jangan perlombaan senyukir ikut panitia kau itu kalau putih sakit pun kompor ukir dong keto jenang nenek ngurus yang cek tapak kuno lang gitu ya dak nang may pa kang edeng nak gobo kapak-kapak kan jadi bucu nyangkelak rem-rem gitu dah nak saja cara satuan nyaman di nekion ye ken ngeliti kipak ang jelemune cara lihat maling tadi nang benar-benar kemudian sigok menelingah dari sigok lentuk benar-benar orang pangkena bantiang manepuan lakar mempepina ngeraos kelawan yang melaksana saja ye nguyuk tadi saja nah beli ian mulah tuah saja buku raos beli nih dia ngon beli timpal saat nyamo cerikan nak mula misalnya ngidi aja ke nyamo pilihan buku beli nah lega beli ngemang tiang jalan ane melah aja ane luung melah bantiang lakar nut kuala ian cara nih kuliah beli ngemang tiang mama nane usak saat maka mama ne bonyok mangasan bandui saha belahan pucung rungke bantiang nut kuala sotan tiang melajah duot tiang sesidan-sidan oleh kene yang masen tiang lakar mati nut pejalan pobang beli ne sing mula pedoman lacur tiang subuh dingah ciol jangan bongol len yen subuh rumah sepepadu ni tebal sekonden bakal mekeruyuk sina ngeboh-boh kebat kampi de malu cirin gadal genit mekito mepalu kengken ya mekesiap neningah petan ciole simo perah bikas anake disasak netakonang ci yen subuh kenang ci sing manut jelek sing pelut benci ngangon kemudian nuneng kelap nelek
beludang ciban ci dini mulih hang ibu mulih ngau hang mabalik ke Tianyar cai jeneng cicing mata dok kopeng ci tebal jelek penyamat sarana nake jelek cacat ci orang Cigumen nake dini kalau nu sida ban ci nelek dini jajah ci makentoyan ci mabalik mulih ngau hang ke Tianyar ke cungkop ci ne jeneng parangan wayah bungkil gunung agung kalampau pak-pak ci sai-sai dini kewirian motah bunga kadong temokan ci pedalam ci sinah ngalin tuh awanan ngetuhang mata lawan-lawanin cai nu nongos dini jelek orang Cigumen anake perah bikas nake disasa kena ngiban cina Gini nara. bongah juari cing aku permena ngaku terahang pergusti nang cing ngenah mirip nang pitik bengi laukut cikelangan mekedelun kanti cai meseserep kepisago nakonang nyen nakeben nyen nuduk makatang pitik cini jikuda orat aja nih ne menuso muani ben sade pergusti limang tiban lebih hilang uli cungkop belakadan cie sing ada cicing uyut nak mordo kelangan piana ye ne mirip panak tonya panak memedi gunung agung cing liwat maya ini ulas megedi si jarina ada sing jelema nyoba yo ingin dong tadi jek luwung bibe beli mekemelan nung tiang pang megedi udah dini kedo nang kenang awenan ada tiang memarahkan diri buku jani apa sangkaran beli ya kena aja belinya udah jadap dingah tiang pada marah mekejang plut membeli lakar nyarce paunukan tiangnya jangar ngap kapara kampet lumang ikut jamprah mepaip nyapu jagat oh ini mirip penganggon tiangnya bunga tepok beli inar kamang beli cara harus beli marah itu ada tiang penganggon bunga buku jani apa beli ngemang tiang tahu aku mentan sangkaran picani jadi agung menikah sami nah wawanan ada yang ngerawas malu pangsing kalau canuk sampai luan aja ngulah mekeblos pemesun rawas beli nih tiang nak merasa beli tekin kelacuran tiang kenistaan tiang buku rawas beli nih panak memedi panak tonyan gunung agung pun tiang parangan to amat tiang cuma tiang japit yang lacur tiwas nektek cuma tiang walau ingat tiang sinti yang memerut lah karunas leka anak di nama kaden ulian ide murdaning jagat sila parang itu doa kong ning ngarsang piserang ngeniken tiang doa awanan tiang ireng ian pandas beli karang sikot satak beli nih saking tiang lakar ngide noleh debana tapi tiang lacur kelewat kena bentiang nodiko kadang tiang ngulah jak melat ngidek lekan anak kengken yo lebihan bongah cinabo awanan bunga penganggon si jani ciceng kiolwe relaman si mapetan si lelek-lekan penganggo uli tianyar neangon si jani aduh hilang ya rasanya sing merasa cinemo kang Sadio bonga muda dini makejang disasak makejang cicing we kengken merasa ciken ibu bro yang mengelok-kelok ya dari lah gimana jam yang bisa bunuh ya aduh yes